Lotshani bakwethu. Nisibona sithinga phasi phezulu nje siyaluka. Suka kwaNdebele. Kunjani na? Sithinga kwaMnyamana, suke kwaMnyamana. Siye ngeJohannesburg, suke ngeJohannesburg, sithinge ngeDelmas. Kwashanga. Akusithi ukuthanda kwethu bakwethu, ngikho konke sikwenzako. Silinga impilo. Angazi nangizwa na. Khotso. Bathulika impilo. Hey. Phethe amabhoko lapha ngiphethe ingwani ngemva pha yabona umgodla awubonakala. Ngizabona nangibeka phasi. Nangikhotso newakhe umgodla. Ngiyambona. Ya, sithengisa isiNdebele. Silinga impilo bakwethu. Sibathengisi besiNdebele bakwethu. Silinga impilo. Ya khotso uyayilwela indaba kulinga impilo le. Yesi saya la. Sagoma indawo le ngikhohliwe yini ibizo layo. Kabuhlungu khotso phethe namazambana. Yabo. Ya phethe kabuhlungu hle uyagiselwa. Ngiyambona khuluma ngokulinga impilo kanga. Yadiseleka. So nahasi indawo kaShoes. Angazi nayibona na. K Forever Studio sophela kahle ngenze so. Okay. Hayi khona ngathi nama ngiyibona. Hayi sengidlulile. Ya nasi K4F. Ya. Ilele. Kunjani na? Sithokoze. Ya sifikile lapho ekugonywa khona bakwethu. Akwandrema. Sithokoze. Angikhothi uyathuthukisa imthwala. Ngikhe ngibeke phasi madoda. Abangiphethe amadondrolo. Yabona umthwala. Nakhe. Ya nasi ayakhotha. Sisazogoma la. Sure.